Adiema, fa wabi atenaze na tie diema ngenya abaku adwore efra kwan bi. Suwa bi a ware nzema suazo. Na suai befre kpavra ho ya nwuvone. Ekani agwohunu nsu bi bevia. Na agwohunu nsuin tie banume anwoma krane atipulipuli kadaba eba adengare one ajaka ngurandwea suai azo ye bevia mole kpavra ho ye anwuvone suane na kroko agwohunu nsunhye wodra ne jedua bi aboke bedwondwone basetena one beluare nu ehye ya nwoma ba va adwaka adoka neke iwi ademo yarala onwo ya nwuvone usanti areke de bia kpale bia la mo ba do nyunla ani wuda adiro ani awe geneva sezukwa baba na bara pembia ezukwa krata mo redwatei ongura bi efa oti dwaka ya robore onu agwazo mo ala kanla ye kra ni se kezuma nyamle bomi bia la mekuro usanti areke awuke bia mo ba wuru hwala menjeje nsna da sani medemu amelemi bia ya mezumiruwa oti sabama wukenu no ko a kezuma medela emiza me bia edonko etena kezime diarara na begwazuma bala kala atipulipuli oda ka mo ron azo a osemi dwoka ya nwuvo no kpere miwi ademo mamalala sebulala homa ole krama no ruwa nwumanyunu a midiema mungura biene a mamugomala kpaye ali play mo le bulala homa nzimanyini e bulala homa so ruwa nwumanyunu a mungura biene a osanti akamukpojam tuzuka me ne biala ne medume do begwazmo bele kala kedeba odai ovare di odrozo no zereke miwi ademo memala de biemo mu buiwo wiade anu ye mala kpavrene mo ba gira nwuru ya he ahirem ke ongura mi dwoke ani ma mu nwure kamo medam kadaba mitumi jaka mazia tela kpavrene mo oba vaboa no nwoma ya kporo ho no ko amu an ole bedi idie mumuye a misure begwazmo bele kala eba odankwa dike no kon yebeka bizake na ba nzo na tie anyi ya yonwa ose ebunu ehweme mendekpake na endekpakala wonwu doctor na doctor no komo ebeka nwira ngetengete imare bavura wo ya nwuvani suwa ne azo doctor na ekaye ebesi na mepini anwu ne ma hehire me buru wure ma ma hire ngetengete mo na oda ya nrome mo menye buru ya na ni anwu ye meduwa na ma ha me eburu wure ma hehire no ho ma hire ya banu agwazmo bele kan ye dengere se mako na kwa akoba wo agu yatane yahuo na mbazarawo begwazmo bele kan yanje biala ya jaka guranjun odai ovare di odrozoa na jaka guranjun adwaka reke miwi adema memala mo ya nwuvone sebele di awurisi wonda terenu a ajaka guranjun mungwo kani biye sebele wuju eza ajaka guranjun mungwo kani biye bia nem bammi beka dumla anemi jake ebubu otimiruwa mewiana mo adiema mo odie ediema ngenya baku dizuma yiwo vawo madwore efra kwhie noa dizu emma yewo va fama bia wonu hwa na dwaka bia mo no hwa yeromboe otimati eza hai sukwade bia finu no baboawo ediema ngenya baku se
Okavo Nzema Today TV yavyamo na kane yeba famvoni no kpara beba be me ede yenwubia be fedwoka ngbara beba be me atibie yanzunua oti sonuhwa na bomodene na boka mejimedi no hozo na ya subscribe eza share eko YouTube Facebook a owoke Nzema Today TV yolo nu hwa dwa